Okwejumbira omu myoga y'emikono obwire bwingi nikyo bingi bizire nibakora ahabw'okuba bingi nibaronda nyensi yakubabeera nungi. Omu programu ya Pakasa nituba nitukuhisyaho emyoga etari emwe n'emwe kugira ngu naiwe omureebi ogire eki waayegamu. Omuheereza ndi Privance Akampurira. Eri izooba twatayira gurupu y'abakazi aba Mpora Mpora Women's Group erikushangwa omu rwa Kiruuri birera isingiro kandi gurupu egi erimu abakazi 38. Aba bakasharamu kugira ngu beegite hamwe bakore ebintu ebirabaheereza akasente leero batunguura amaka gaabo. Abakazi aba nibakora ebintu bingi konka eri izooba nituza kureeba ahaku barikukora amakara, enkeito hamwe na flower pots. Amazina ganje nibanyita Natukunda Margaret. Ninye chairperson wa Mpora Mpora Group. Mpora Mpora Women's Group neshangwa omu rwa Kiruuri kikokwa birera isingiro. Twineho founder witu niwe yatwinspiringire kutandika hegi gurupu yitu yamara omwaka tutandikire nitukora enkiito, nitukora flower pots, door mats, bags, nitukora amakara, nitwega n'ebindi bintu. Tukaba inspired mnonga okubaziire engiito ezi abokuba tukareeba twine time nyingi eyitukushiisha mnonga omuka tusitamire tutiine byokukora kandi twareeba watandikaho nka business y'okubaziira engiito nikitwara obwire bukye munonga kubaziira engiito okagishohoza kandi mbwe n'izooba waba ori omuntu omwekambi noshohoza peyi 3 of which peyi 3 ezo waba oyine omugisha mukama yaba akukwatiireho peyi 3 ezo nozigobamu emitwaro yawe 6. Eje emitwaro 6 waba oyihireho material oyihireho ki oshanga nogobamu emitwaro 3 y'okubasa kubeesaho family yawe. 30,000 is a lot of money per day ekubasa kusustaininga family yawe. Ekigendererwa kiitu tukantwenda ku abakyara kweyiha omumboro abokuba kingi nohurira kwa abakazi nibarwana omushaija tiyampa eki tiyampa kiriya konka itwe abakyara ba Mpora Mpora Women's Group tukasharamu tugume twekorre omuntu ekyo orabe noyenda esente zishokye nkezi kwera abana school fees ogume nozeisyaho nicyo cyabeshiye ekigendererwa ekikuru. Process yo gukora flower pots tukozesa materials, tukozesa cement, tukozesa omushenyi, tukozesa na rugs ningeshi emyenda emikuru. Emyenda ejo bamemba kweterana tubagambira ngo barete rugs ezo tubanzo twakozesa. Tukozesa rugs ezo abwenshonga yo kugira ngo tukina amani make nturakinga ebintu byingi kuko ndabeni nkushobora misho so ntugezeho kureba ngo twakosa materials turi kubasa. Chairperson w'ekibiina eki Margaret Natukunda nagira ngo kuza kutandika kukora ebintu ebi bakatandika barikurondana sente nke ziringaniire. Twineho watwinspiringire founder witu omukyara Margaret Musoke akatweta nk'abakyara yaturundana yatujja tubakyara mwe mureke kubamuzaho numuroitaringa atumutandikeho za group nito twahura twachpeaking twajya nka forming ho group twagitandika twabe tusitama tusaraho tukore ki nko kusikore bimwe kureba tukakora enkiito tukakora za flower pots tukakora amakara. Esente zitwatandikise ito kutwasitamire twajya ngo buri member arete 15,500 buri member yarete 15,500 arba member 38 eze sente twabanzo twatandikise. Twagura cement twareba mbwe n'ebintu ebikwetengese by'amani sano ya muhogo nko kwija kubana umureba mbwe no busente butwatandikise no butwasitamire ningashoboka kubasa kweta membership yaberiye 15,000 buri member yahire. Kukora ebintu ebi amakara, enkiito hamwe na flower pots nibatushoborera ebintu ebyo kubirukwetengwa kukorwa. No hato obukanca bwawe bw'ebitoke obwanika no basana kutekamo obwa muhogo ningashobwe bitakuri ningashe bishubiye bikizo ekikuruka haba hatari mukavera ko kubyanika byayoma ogiraho orushurwa urw'omwani ningase ebye bakokora nkaha nanke mbakira bamwe kubitana umuntu ebe nakebe bikoke bimwarebaho byo tubigita omutwaheza kose yo kanja nko kutwabuza hatu tubigitamo kujangu ikararite turabumbe rugume hatu kubigitamo nko kutwaheza kubyose aho kumwareba
tusigisa akasano kitu keshano ya muhogo hateje sano yitu byoke kuba bya mwene tufuna no rusenyento rw'amakara mwene rukuba ryo rusenyente naro turugitamo hatu tutabora ki tugumana tutabora mo twizi tuce omurye ebitukuba ebiri finished ebyo byoki tutabora mo twizi tuce tugumana tuzinyisa area muhogo ahabwenshi tuzinyisa muhogo kwenda mwene bitagira cracks na ryayitera hanse rutahikandi gerarti twanaka tuteke sito twakibona no kusenya Enda project yengito kugitandika no yetaga kutunga carpet hariho carpet yo kurubatsa hansi hariho smooth carpet then hariho nana ka carpet akokuteka hekigere so nzo carpet zo kwetagwa oyitagwa hook is 1000 oyitagwa nana kadondo ke huzi akenkumisha to depending on the color you want so nibyo kuba no yitaga byonka na gam then ekindi ni ati yawe yo kuboyo no mutwe warebe kintu iwe no planning and that can't twaze direction eji can't korom direction eji utunga ico kwenye bishahabwa kimwashazere mukoresa ibintu ebi enda mutufune good product na twa kuguzikara ryitu ncyakare kikurete ugaruko twagire mwe ntuenda tusohoze ikintu kiri quality konka shaka tareke ibintu byanyu kemerire kata akatare kamakara twiza twagira ho mukoro twaronkinge ibintu byitwe binaga makara hati nituba turyaho umuntu atuterera ati ntwendensa nambwe no bwe hino tuterire na indensa ankimwa hato kumwijaho orebo wagenda ho namakara mwe tukafunire je katare konka tutukudebisaga tukoraho sofa hati turiyo tutunga katare akatare kazo nitufuna abantu kurugumyanye tari yemwe nene sofa twafunireho ba customers kurugamba raro mu town kurugumo muri Sinjiro nano mu cyaro citu cyenyine ababanje kureba products zitu bakazirebe 2015 kwa mushanju ubu twaronkinga project says bazireba bakora orders ezimwe twazikora twazibaha nezinde zo kureba ha nezabezisigireho ezimwe zirwe no mu order turinzire kuzimariza bakazitwara abantu nibijana batuhagira bakora orders namwe nko kuwareba hariya abacharo kutwantukora orders z'abantu ezibatwire so ntwena ngutuzumaririze abo kwa batwire deadline yo rwakatano twenda rwakatano rwaza kwikatwe twazihereze bazitware bishimwaza kukora ibintu ebi ikibatwarira kuyiriki nikirigirira twiza ntwingana tuta obwinji bw'abantu mwaba mu rubace numbasa ko rombero bishatu kunkamwa nko kuturya hati nirizo bantu gikora nabizubuce mubasize kutunga mukoremera umweji uzuwito butuwine no kujya mu mwene ntwenda bagaguri tufuna katari konka handi omukugakora tutwine buzwabo kuba obukanja tubweinire ntwata muhogo eri cheap ntuba tugihingire no bumwe ati nka flower pots twine challenge ya sente zo kugura nkerangi sente zo kugura rangi zo kugura siminti rugs zabo kubantu basa kuzifunira mwene challenge y'amane ni sente zo kugura siminti na nerangi kandi bizwe bitushangiremo no kugira ngo nimurebe mbera yeri igenda tukagiramo sente kuba nce kandi na economy kwekwata so ebintu ba bei yaza higuru so ebintu ntushanga tutine kasente kakumara ushanga ntugure ibintu ebi so mwene nka ukuta enyuma ho tukabanza kugura tukatanka gukora ibintu ebi siminti ya mitware 210 hati ya mitware 3 n'iceka so ntujya tushanga mu buzu bwo gumana tushonda kasente mpora mpora konka twakwenzere ngo nitwe tufuna kasente tufune capital tongera mu projects zitu tugumente tukore ibintu ebihanga twine na capacity yo gukora trapots za concrete empangwe zo zimukwana murebo mu za keds n'ebizimbe bihango konka twakagize radio capacity so ncho kurebera tukoze rope size ezo buce nubwe tubandize twine mu challenges nyingi na mnonga nk'iki cy'wagamba customer naija agira ati nasima product age so tugitebekanisa ashashora honka kasente kace hateshaye kikayija kugitwara ushanga nashashora na yongera akasente kachari kari yakiyabanza then hate zindi oreba guma no mwihuza amuhereza ugwayo
ningo mubundi customer ija ayenda kusere kandi nanka sente nyingi nka siminti nobwire bwe nkuko kumanya bya business hata yenda ngo akwaka sente kake kandi noreba nabwo products zite ezo ntuzikozese ebintu bye sente nyingi nka paint noreba tugezo kubiteka mutindo kandi sente ntwantukozesa nyingi kongo muntu ayenda ngo akunyiga. Group egi negira ngo mbinte barikukora nababyesimisa munonga ahabo kuba bayambere cyango abo kuba nshomiseho omwana wanje first born ari ya university na taking a law ari yo mwaka gwa kashatu nshomise nkomukazi arugiro munkito arugiro munkito nitwesimse nkito ntuzikora tuzuzwara ubumwe nitwe flower pots wareba nebimuri tutiremo niyo ko kukiteka compound yawe harebekaje amakara nitugatekesa nanakuze ngwite twakine nakuyengo ntuganyurwa mu nonga mazima twegiremwe ibintu byingi twegire okukora zo products nkuko wazigamba tuwayiha makasente kurebera makagitu n'abana bitu twayegane emico kwa twaturi yatu tukora products ezo zonka tubantu tuganira twego kwa okurebera abantu maka twegendya y'abana echo mugisha mulungi ngo mu group yitu twine muno mucharo wa VHT abwa egombore yabirere so nitubantu twego kurebera abana okurya indiya nungi abacharo kujwaraje nokurebeka ngo wagire muco mirungi omuka umanya hakagira ubutabango ko bwo mu maka baba bwingi nshonga yakasente kuba kake kunkito twija twazaha kandi tukagira no mugisha abashija bitu abingi nibatwikiriza tuzo mu groups tweterana n'abachara bandi twega byingi kunga bingi noza kura kijana yaza nko mu group cyangwa umushija nage yagarika yamutera kunkito kuno yatuchini nkabura umuntu kwagere kiroto n'abakazaba nawe bine biroto ahamyoga yabeje yibarokora twine future plan mpango munonga twenda ngo umuntu ori kutureba okwe abambe ba government abari okwe mutuyambe tubase kufuna echoma cyo gukora amakaraga abo kuba kuko kureba ntukozese engaro nkitwarobwire buringwa kusienshaho so ntwantu etage echoma kureba ngo twakozesa amakaragitu tubasa gukora products nyingi umbwire buki twakubentwendo ubuhwezi ngo abantu batukwatireho amunonga government ningo umuntu yakuba natureba okwe atkwatireho batuhaka sente tuteko mu nshaho yitu turenga twatanika gumana tukore ibintu bihango abakazi abantu bagira ngo ibintu byabo babasize kubita aha mutindo okurugero muringo ogubaruko bikoramo itwe nk'abacara ba Mpora Mpora women's group tukatunga umugisha gw'amani twagira exchange program na groups ezindi ezo mu districts zeza nkambarara ntungamo so twagumana tugendane tutayaya twataya ine farm zinkisha tezo twatayayireho na no mucyaro mwayabire nakora esabuni tukazayo twayego gukora sabuni namwe nito hano tugikora ngano kugira ngo hati mwashanga turi mu program yo korebi so exchange program eje yo kugenda tutayaya ntwega niyo yaturetiro kureba ngo twasharamo ngo tukorebyo tukabire ntukore bindi products zindi konka tukareba ngo ebi nibyo byakutuyamba bikatuhira makaseni kandi ngo kumanya bya business na haro competition so tukashara ngo tukore ikintu cyitukumanya ngo tukuza kugira competition y'amani abo kwe kintu kumanya kunu y'abantu abakora flower pots n'abantu bace munonga omutindo products zitu zinenja woro na products za heru abo kubita nituteka mu cement kandi abantu abingi bone bakoze so mushenyi mwingi na cement ingi kungito ntukozesa cement nyingi na nakashenyi kake kwenda ngo umuntu yatwara flower pot yitu nyencha kayata kaja tinka twara flower pot yanyu yayatka ninga nashange konkobokiri so ito nturembe ngashwa ngo twateka mu cement nyingi na no kutwantusiba rugs zitwezi ntubantu tuteka mamani kureba ngo nanka flower pot yito yarugamo egumire kandi igiro buhangazo imwe abakaza barukunda sente z'abashija aba babiniro bhabuzi mweni nyekinanisha abakazi okwa heru bone hibari tacho roho umukazi ngo nategereza akashija akasente ko mushija no kwegito mu group okegamo ubwenge okegamo ecyubota kumanya kandi okiya musente hati nkito oze sente zinakugambira ntusiyo wire tujanka tukabagani otaho wayenda gure mbuzi yajugura konka ko kubote ninga shomwe ni oguror omusizo wawe muguror koba na warwezereka ningo mureteresa tajya tuzo mukazi wanje akegita na group
twakitegereza abasiza ngo batuhereze sente ti obo bwire bukahwayo buri muntu wena umbwire obwo buturumu ereje iturumu buri omwine kukozesa amanyi kutunga ekintu kirungi kabe mshija kabe mugurusi kabo munyeto kabe ki aine kwejumbera groups agire kiyaganyirwa of course ko kuzo mu group ine ebintu byengito flower pots amanda ntukorenshaho ntukoraza do amatsi at least tokubura kintu kiwimka munacho katandika kukora so aba bariyo kwa barezerengaro bariyo nibashisha obwire abantu abakunde bamwena nimba habura murekeraho guma muryo mukamerezerengaro mujoyininge groups mubase kugira bimwaye koramu nimwe mwina amagezi mugasitamisokwe murugeye himuri mujoyininga abantu binja hibaba nuho muhana amagezi mukakore ikintu kirumu so ntube encouraging murekeraho guma mustamire mugezeho mutambure mutunge y'amagezi agabantu abandaga ibini nimwe mbase kubaho nkitwe nkokutoro then ni gambera abantu bitwa ba TV West abantu bitumbwe n'abariyo nibatoreba bariyo nibareba program eji nimwe mutwegiteho nimwe muthamagezi gano nimwe mutwara agita gumwareba gitwene cyara bariyo kwabo kundeba ninga bakumpurukiriza nimbasha bango mu rugo mbirote bimurumu ebyo kubyama mukazaho mukacikirengaro mukazirera mukarinda ngo abashija barete cyo kuriyo muka muruje yo mutandike kwekore bintu nke mware bantu bikora nimwe mwihire mwakasente mukorangwa nimwe mwaye biso mukarebe kaje nk'abacara bo kumwabareba iyo abantu bareba program eji kanjira amasiko nkwine cyuwayega abakazaba abashazaremo kugira ngo beterane bakore ibintu byako basa kubagerura mu gasho ombero byo meisho jere kintu cyuwakora ninge cyuwayega omwanya go kugira ngo ozo mukorere ngaro Omuheereza ndo Privance Akampurira toreba nesande rukwisha eshahanu zo zumwe kandi na program ni yemwe eya Pakasa.